He ka hui o ngā rangatira Māori ā-iwi, kua rere atu ki Abu Dhabi, ki te hui COP28, ki te whakatokoto i tā rātou kaupapa ko Hinemoana Halo, e ngana nei ki te tiaki i ngā ara haere a ngā tohorā, huri i te ao. Kaya Michael Cugley, te roa ngātu. Ko te tautiaki i ngā tīpuna nei mō te apōpō. He kaupapa kei te whakatakotohia ki te ao i COP28. Kua whai wāhi mātou i roto i te tau nei, ki te huitahi, ki ngā manu taupunga, ki ngā rangatira o te ao, kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Ko Āperehama Edwards o Ngāti Wai te hea mana takirua o Hinemoana Halo, kua rere atu ki te whawhai mō ngā tohorā. Ka mutu e tika ke ana kia whai reo te ao Māori i roto i ērā hui ngā tāngata. O tira ki te whakaputa i ngā whakaroa te Māori, ngā Māori hau ngā nui Aotearoa nei, ngari ngā Māori o te moana nui ākiwa. Kei te piki haere te māhanatanga o te moana ki taumata ke atu. Nā reira, me aro mai ngā rangatira o COP, ke ngā uara o ngā iwi taketake, he tiaki i te tai ao, hei oranga mo ngā tohorā mi te ao. He kanohi nō te ao Māori no ngā motu ākiwa hoki e hāpai ake ana i a Hinemoana Halo, hei whiringa toitū. I raro i te tauera o Hinemoana Halo, ka taia ngā rōpū i te tangata ki te hokoraua taia, hei whakaheke i ona tapuwai raro. Mā te pūtea nei, ka whakangāua e rātou, ka ora te tai ao mi te moana. There's a lot with climate change at the moment, with acidity in the oceans, and we're trying to see how the populations of these whales, not just whales, but other migratory species that we share spaces with, we share our oceans with along the way. Kua tīmata ngā iwi taketake o te moana nui ākiwa ki te aro tūruki ki te kohi raraunga kia ora ai ngā tohorā. While on this voyage with Hinemoana Halo, we're hoping to actually monitor the whales while they're actually migrating, as well as ensuring that they're actually able to come back in droves. Kei te whai tautoko hoki i a kiingi tūheitia i a kiingi tiare i te hunga whai rawa piri ona tāra anō hoki. Nā reira kua whai huruhuru te kaupapa nei, ka nui tō mātou hari ki tēnā, ka mutu ki te āpōpōtanga o te kaupapa. Nā te mea ko ngā hua ka puta, hau ngā nomo tātou anake o tēnei reanga, engari ka hua tonu mo a tātou uri whakaheke, ka mutu mo te tai ao, o tātou tūpuna o te tai ao. Ko te manoko nui ia, kua rangona e te kāhui rangatira o te ao nei, te auwe a ngā tohorā. Hei tērā wiki hikina ai a COP28. Michael Cugley, te ao marama.